Hello, hi. This is Dizul from Dizamas TV. Hari ini kita bersiaran dari Pavilion Kuala Lumpur, GSC, sebab kita ada tayangan red carpet premier untuk filem Ombak Rindu lakonan Maya Karin, Lisa Surani dan juga Aaron Aziz. Sekarang kita tengah tunggu orang untuk sampai. Kalau boleh lihat kat sana, kita ada Mami Lisa, Abang Lisa, dari Lisa dan juga Maya Karin. Okay, bintang-bintang untuk Ombak Rindu. Okay, so kalau kita tak tahu apa cerita dia nanti kita boleh get back to you as soon as possible. Hi, I'm here to support my friend Lisa, and this is I think her second biggest movie, and I'm looking forward to it. And very excited! Yay! Sampai dong bagian ya. Baiklah, kita menjemput Lisa Surihani, Maya Karin, Aaron Aziz dan Blom Parade untuk menandatangani backdrop. Dipersilakan. Hai Maya. Akan berubah walau dipisahlah. Okey, dah dijemput para media, para juru foto, juru gambar untuk mengambil gambar. Jadi cabaran dia adalah untuk menonjolkan watak yang jauh daripada diri kita dengan amat semula jadi. Jadi Lisa rasa dan Lisa harapkan banyak-banyak yang Lisa dapat lakukan yang baik. Terima kasih Lisa. Sebagai sebuah filem yang diadaptasi daripada novel yang sangat popular iaitu Ombak Rindu, ini cabaran besar untuk saya untuk menghasilkannya dan pada masa yang sama untuk memastikan penceritaan filem ini sama seperti dalam novel tersebut dan tidak tersasar jauh. Hi, I'm Nurel from DZMS TV, here with my friend Wan and Adri, and we are here at Ombak Rindu Gala Night, premiere night at Pavilion GSC, and we are really excited to see this movie out, you guys. It's going to be really good, great actors. We're here to support Lisa, and she apparently her performance is really great in this movie as well. So yeah, we heard everyone going to be crying about this movie. I heard it's like lots of laughter, lots of tears. We're really excited to see how this turns out. So. Hello, hi, Assalamualaikum. Nama saya Lisa Surihani. Jangan lupa saksikan saya sebagai Mila, Maya Karin sebagai Liza, Aaron Aziz sebagai Haris, Blom Parade sebagai Maya dalam filem Ombak Rindu yang bakal ditayangkan 1 hari bulan Disember nanti. Hari ini saya bersama dengan Maya Karin, watak utama untuk Ombak Rindu. Dengan Maya Karin, congratulations, I heard this film dapat review yang bagus. Semalam ni premiere untuk Ombak Rindu. So, do you want to say, what do you want to tell about your character in this? I mean, like, people know that you are the main one, but macam mana, you know, you have a lot, you can see lots of air mata and things like that. So, how you handle the, during the shooting? Macam mana ya? Okay, first of all, karakter dia sangat berlainan daripada yang saya bawa sebelum ni, dan tambah tu lagi cerita dia amat berat dan memerlukan fokus yang kuat lah, dan memang saya memang tak boleh lari dan tak boleh goyangkan fikiran. Have to be steady on Liza, jangan biar apa-apakan mengganggukan fokus saya kepada jalan cerita dan emosi Liza. So that means the air mata, the teardrops is real, eh? Absolutely, it's not possible to, it's easy to just cry. Kalau nak menangis sahaja, ya, tapi kalau menangis dengan kesedihan, menangis dengan kerinduan, menangis dengan kemarahan, menangis, it has to have another emotion. Tak boleh just duduk sana keluarkan air mata. So it's definitely, everything is real, and what me and Aaron went through, we just cried and cried in this movie. What do you want to say to your fans? Why they should watch this movie? You know, this story is an amazing love story. Filem ni Ombak Rindu adalah tentang cinta yang begitu tulus dan pengorbanan demi orang yang kita sayangi, baik suami ataupun keluarga. And it's very very touching, superbly touching. Jadi saya memang rugi kalau tak tengok, rugi juga kalau tak tengok dekat bawah gam. Memang impact dia lain bila kita tengok di layar besar. Jadi kepada anda semua yang akan menonton, terima kasih atas sokongan anda dan sokongan untuk filem-filem seperti inilah. Kalau anda pergi sekarang, nanti di tahun depan dan masa depan akan ada lagi projek-projek hebat seperti ini. So American is so stunning, she's so hot. I'm nervous, so I cannot, the pressure doesn't come out. So anyway, congratulations and all the best for this movie. Pintu hatinya tercintaku.
you want to say about this film briefly dengan apa yang nak cakap dengan fans? Basically, filem ni Ombak Rindu, kalau siapa yang dah read the novel, you know what the story all about. It's basically you find love in the most awkward places. That's what the story about. It's a plain love story, very heartwarming, and if you are really a Lisa fan, you see a different side of Lisa that I've never seen before. So kudos to me. So do you like working with Lisa? She's like my little sister, so she's great in everything she does. Okay, you're great as well. So what you want to say to your fans? Don't just support me, support the industry, and we love you always. Thank you. Thank you very much. Kita datang sekarang dapat penggambaran Ombak Rindu. It was amazing. You have to really focus. It's a bit macam berat dah cerita jadi. Kalau macam very fokus, then you can mendalami cerita ini. And I hope all of you will go and watch this movie. Ombak Rindu memang best gila sebab cerita dia memang seronok gila, dapat feel gila-gila lah dia orang cara dia orang berlakon kan. So memang rugi lah kalau sampai tak tengok Ombak Rindu kan, sebab best gila. Sebab Lisa tak pernah buat tak jahat kan. Dia tak pernah buat tak jahat. Dia buat tak jahat memang menjadi lah. Nampak lah dia punya jahat tu, mata dia. Suka tengok mata dia. Tapi best lah, sedih. Boleh buat orang keluar air mata tu sedih lah. Rugi gila siapa yang tak tengok best. I just watched you dalam Ombak Rindu. You did well as usual. Mila adalah seorang pelakon filem yang terkenal yang mempunyai aura diva, yang mempunyai obsesi cinta yang amat kuat terhadap Haris. Boleh dikatakan watak yang mempunyai sisi hitam dan juga sisi putih sebenarnya. Tapi kalau nak tahu selanjutnya, kena saksikan filem Ombak Rindu.